Talonan alay. Lima sanding ni may daw. Ciman lakon upani katolo natang. Wakapaki gua tade lako salurara salubuku. Dola to mitu sabo pokokna ondongan ada dung kaluana. Tu rampolen pangamo tutung kali rara sama te kamaritinan. Tu pati tengka mumingka rupa mainduna tomak raput makali makna taruk pulawanna sola polo kaindina inde to na ulit marampak mapuang to mengkarakanna lan unolai sorongan sepu paenan tole pagi gua dan manai temai sorongan sepu taduan tole tang ngasi lolok melindo dio timban tingayo tapa kapanala ko tota poto ding kalua coba ba cerita bangun mo cimantai lupa muncul coba kata toro lantaran sang karampuan jenota anak karampuan tak diinformasikan kepada petugas pos karena tamu sudah masuk dan karcis belum ada. Sekali lagi kepada petugas pos supaya karcis rombongan diantar di protokol. Terima kasih.
tabe na ko bisa soran sang. Kaya minta doang pangan. Langan pagolongan. Nah dia sarungan. Tabang mo ibabadan to. Mulai taduan pangan dorongan toleh. Baik pada ulolo kilambis yo tinggal. Paano lalayong ni? Oh, nangyari lagi din kami tayo. Nangyari kami doon. Ay, hindi kami ito. Saan kami lagi sa landa? Kita mo. Oh, terong na duka pungire dako na terong na pungoto lagi pasilaga. Apa makareri dako? De siapa ni bolok ko de pa. Tak na lasi laga ke di benin na yari to pani bolok lasi tu tuntong si sangat tete na melo. Dene pani bolok de pa pani bolok porokan. Pelan-pelan kok jangan. Kenapa kalau bapak dekat-dekat? Tabe lako lindo mairi cuma siman rupa mika solanasang tabe lako to pasang bolengiran solasang sidan maliten atau mak paren katung kasangan na pakapati kwa tabe lako kita tujuh mbak mo tamate kamaritinan tun koli rara tamate pak lana mampera yola unula direk korara na inderaina ulamban buntu salah kelakuan kadapa lombok saratu apa tema kamarintinan balanna makamban wangarara na tama tonton batang utah manimpa berenjen kurawanna tama batang di kaleta ya motowan tarampon lemai wanta Denau pa anna pammasena puang tontong nebantan talikusan anna temai kamarintinanta sundun rekelawak na upu langan pendaunan
Jadi kikwa ta bangun mo si Tirolindo toma rapu motok si Paradara umisung taruh pulauan na inde ambe sola to polo ka indi ina makalima anak ampona anta tonto si pakatana torro unolai sorongan sepuk bainan pangan the notice to the tourists not to stand in front of the rice barn because the person which are sitting on the rice barn are the top position in society. Thank you. Tapi lako kita angga mairi siman lako rupanya kasolana sang pakai pakai gua tapi lako matua induk tu bintin suleng karara nak siman lako makali makna toma rapu tumpa bendan ada na kabutuan pula tapi lako salurara salu buku solato sampo bokona anna ta'dung kalwana tu rapulembama tu tungkol irara tamate kamarintinan la kita jumpa jomai padangan di poso pakapata del legalmente limbu sanda kasalle yara kata gede damai di paulunna tetondok tambunan pak gantianan na antau benan kamput udara tajo meleleanuran pak ujung pandang pak gantianan na tamala tungkasangan na yer kali mau puang to menggarakan na merupa pak rapuan jo timbanting ayo ta selaru pamainduna unolai corongan sepu benan pangan taduan tole apa kita lamban lako patang di kaleta kumara nama kampang kita mati kamarintinan malimpa unis mojong balara nampakna kamarandengan kikuajo nama tetap potoling kaluak jo meba apa na lembang tangkilambi lau tandung-tandungan ni tangki detek lau borong-borongan ni temai sorongan pangan painan tole sepuk teroma kairi unis makadongtong melinda jo timbanting ayata kita mau lau lambi tangki detekna kita molong karapi demi tangkilan belana rampok di totor Roma Indun kita nasa tembatin mairi mak rio tak iki Indonesia senga tak dengan ki napa telepon no manang ngabano kamarintinan jadi di kota bangun mo ci Indo tomak rapu motok Paradara misu makalima anak tadu lawanna inde ambe soal Indo tinawali marampok ngomong temenggarkan dan nampak anda temui kamarintinan ta langsung beres kira lokona upulangan pendaunan
tontong nataranak kada buang. Ululang tengko situng patakan solangi. Jadi sudah baik paman. Tiroi lako tungka patak pai mata. Ke sang jangkaran ngisung sama mairisan. Lampo tamate kamati. Uang daw tangan langit tontong tapak patutuni. Nenek tadi ngaratuka. Ialah sapui wai mata budan tak. Ialah tontong tiro lumbang ki angga mairi lantai kamarintinan. Den nopa anna pantan talis kusan kisa apalah budan na tomeng karakanta. Anna deme pak mariwan. Tontong la taula patilalana nenek la tape maranga. Ada anak kamai lunan. Antara ampo sipakatan atorong. Unisung si mantai rupa lantai kamarin ini. Melindo rupa main duna. Domak rapu. Yo timban tingayota. Unolai sorongan sepu. Tadoan pangan. Bainan tolek. Bainan pangan mau ada na lembang. Sorongan tolek sangkalama na Mario. Paduan sepu ada tempon di nenek tak. Sedan dia tak auto kayu tu. Sedan lebih, itu kan
Darat balik na sa tata. Tabe lako anggamay siman rupa mika solonasang. Pakapagi kwa tabe lako salurara saludipu solato mintu sampo pokona ondongan na tak dung kaluana. Turam pulembang mo tun koli rara tamate kamarintinan. Laki taruh lamai telimbu sanda kasalle. Laki de lamai padangan di tiruan. Pakapata empat di tengka kabuturara ata. Jomai kabutuan kulak tondok kiri pak gantianan na. Antar mingka umbainan lindo main dunta damai padangan di balombong. Yara kata ke ide bena pulang aja metutun nalalan. Antalu mingka tang titoro lentek umbainan kabuturara ata. Tang tiap so kambutu nongan ni mama sena puang to menggar kantak. Talendu mutama te kamarintinan. Talo bangan ni sang ruarinding. Tadulia misang tu kemanang ngabano kamarintinan. Anak lendu parau ngatabudan na. Unanduk tang barangan na. Olah umpo petua pon no tente.